سلاو و رز و تماشاوان هجا بینرین TRT کردیه و بخیر هاتنه سرچاوه من سرسرم را هاتنه برنامه یا دما فطاره از باورم دما کو از برنامه تثبیت که و نزانو کو ایدی دما فطاره وجی هاتیه معلومه ام دناف روژه دا نزدیک 15 ساعت هنک دور هنه 16 ساعت 17 ساعت ام روژه دگرن ای طبی ام صبر دکن رب العالمین کو فرمان کریه جبوکو ام برچی بینی جبوکو ام دناف امتحانه صبره دا یا نفسا خو مر بکاره جبر وی آوای امتحانه دانه ام جی لبندا دما فطار سکنه لسر وی دنیای معلومه وصفین مسلمانو ین مؤمنان دو تشتن بنگه هوا یک شکره یک صبره هکه تنبه صبر هكا هبجي مرف شكرتك ام المقام ابراهيم پیغمبرن ابراهيم عليه السلام هر وها لفيدر پیغمبر کی دیجی هاتیه کو تمثال تسلیمیت تمثال یا صبریه ای پیغمبر ایرو از بحثا ای پیغمبر بکم کو ایرو مجارا مجی قونیا مجی لسروی مسئله ایرو حیاتا یا ای پیغمبر هر وها ملفيدر اما خبردن حتى كو دوي ما بزفره اي پیغمبر لسوريا دجي نزيك شاميه دجي يكي وصا زنگينه كو قالك زنگين ودولمنده بازيوي هنا عرديوي هيا كو وهر وها اولادو زاروكي ويجي كلكن دناف راحتيه دايا لي اوه دولمنديه خو هر تم پارود که هر تم پارود که چقا پارود که چقا زده فقیران چقا بلاو ده که رب عالمه حوقاز ده حوقاز زنگین ده بکو ایده در دور ایل چوره ایده حسودی هاوید کن هاود بجن کالب نره چقا دولمنده کالب نره چقا زنگینه وسا رب عالمه معلومه اوه دنیای امتحانه معلوم ای پیغمبر جد که امتحانه کی امتحانه که وصایه که 7 سال دناف راحتیه دا 7 سال جی دناف زحمتیه دایه ای پیغمبر تشتک دبه بارانه که لحیه که وصاته مگوی امتحانه صبره بارانه که وصاته که پزیوی مالیوی همیش بره بادچن پزیوی تفدچن باید که وصاته که او عردیوی زویوی هنه دناوه دا وصا شینکایی هیا گنمین ویوان حمیدش کن هر تشتیوی هیدی خلاص دبه حتی روژک تی جرات بجن کو به بازدان جراتین دبجن کو زاروکن تا کو گلک زاروکی ویجی هنه زاروکن تا تفک ده عرد هجه دا ده دپرمه دا دبن مال دامانه و هنگه جی دما کو پزیوی مالیوی تفچو بوجی دیسا یک جاریج نگوته یا ربی تعالی کاریم که تشکی سانه صبر به صبر سکینی گو ربی عالم دامن هر وها ربی عالم جمستان دولات خود جه همان تشتی گو ربی عالم زاروکی وی همیشه استان ده او خانم خواه رحیمه تنمان او هر دو تنمان دنا ورده جی وصا هستیار بو تنه یک روندگه شافی وی هاته لوی درجه گو یا ربی او اولاده کو تدابو من دوانستان دیسا صبرا خواه دیسا شکرمیا خواه دیسا آنی زمان رو وصا سردا چوکو بلایه که نخوشینه که یا چرما لی پیدا بو نخوشینه که وصا بو کو تماشاوانه جا تیگوتن ای پیغمبر ایدی نکار بو خبر جی دانا ایدی نکار بو عبادت جی بکرنا 7 سال دناو وی نخوشینه دا نخوشینه جزامه دا یا جی نخوشینه که هر وها یا نزدیک سا صدفه هر دری وی گرد جزام دایکا رحیمه گوته جایی پیغمبر را و یا تو پیغمبر خودی دعا بکه برا شفا بدته ای پیغمبر گوته کو 7 ساله ام دناف راحتی دانه دناف حضور دا دجین 7 ساله مهی تنه در باس بو کات بحثا چه دکی لوی داری دیسا صبر خواهانی دیسا صبر کر ای پیغمبر داویه دا هات مرحله که وصا کو ای پیغمبر ایدی نکار بو بگوتنا لا اله الا الله هات بو وی استه
هو قص نخوش كتبو إندي هاتا وي أصليكو جو أزي جربي خورا زي دعا بكم دستي خو فكر قوتا يا ربي تحالي من دبيني أز نكارم إيدي اشترى دعاجي بكم أز نكارم إيدي اشترى زارا بكم أز نكارم اشترى تسبيحات بكشين مثلاتنا ويروشي تي شفاج مرة بشيني قو ربي عالم جبريل أمين شان ده جموي جيرا قوتكو رابا بيخو العرديخة اوت شفاته بكري اي پیغمبر دنا و زحمتي در رابو بيخو العرده خست آوک درکت قرآن دا وصاد بجه آوکا جمدی درکت بوی آوه خوار خوپاخش کر ای پیغمبر دی صحات صحت خواه حوقا سال و زمان دنا و زحمتي دا صبر کا وسا نشان مروا دایه که ای پیغمبر بیا تمثال صبره گوتنا کما کردا هيا دبجه خودی صبره ملوك مصرية يعني والية مصرية صبر تشتكي وصايكو بهر كسي راجي إجارتنا إيرو ما بحثا أيب پیغمبر بكن أيب عليه السلام بكن كو هم جياناوي هم جي صبراوي كرمكن دما فطاري لباجار پیغمبران دست بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك رسول الله. الصلاة والسلام عليك حبيب الله. الصلاة والسلام
تماشاوار رجع حتى كوش دستي متي ام ده هر برنامه خدا ام قرآن كريم دخينن سدموي بيجمان وندزانن لك از مگو هنك از اشكره بكم از بدم فهم كرني معلومه في مها قرآنه في مها مشرف مها قرآنه جبركو قرآن نازل في مهبيه اف مهبيه سلطان يازده مهان جا مگو ام في برنامه بقرآن وك برا او دنگي قرآن بك مالا وجي برا في خير وحسنات بجي در دورا مالا وبك ناف بدن ما ناف جسد ما ناف مال ما برا بخير وبركات و اف روجا ما اف روجيا كو ام دگرن او اف برنامه يا ما هيفيا ما اوه اما شوان نجا ايرو مدسبك داجي باسكر ايرو ام حياتا ايوب پیغمبر ايوب عليه السلام كود ناف صبره دا امتحانه کا وسا هاتیه داینه کو دوی مر صدی ست و بگومان دوی مر جیانوی ما اشکره مر زانبه با آوه سوسیولوژیک جه بکا افته چه معنی یعنی آوه دین جه املی بنرن تو قرآن دا چوا در باست به و مسئله امروان جه بنرن لی به چارچوبه یکادن دا جه امل مسئله بنرن یعنی جیانا حضرت ایوب به مروا چه ندفهم کرنه خصوصی امل سروی مسئله بسکنن لسروی مسئله جی ما موسیک پروردکارک هر وها دیروک ناسک و نویسکارک ایرو میوانه منه اما خصوصی بحثا ایب پیغمبر کن ایب علیه السلام بکن بکا جیانک و حیاتک چوه دوی مرف چوه جیانا ایب پیغمبر بخوینه اما بحثا وانیه کام بکن دوی نابره دا دوشی می باس کر بو ده درباره وی مجارا مدا هکا پرسه و هبن ام تکارن دنوا برنامه دا جی ببرسیبینن لسر یا فیسبوکه و تویتره دما فطاره بنفسینن و نبگیجن روپرن ما و تکارن مساج خواه فکرین خواه داخوازین خواه رخنین خواه تشتیک و جدلی وته و تکارن جبراکی خورا بشینن اجدنا برنامه دا هر وازی بره خوب ده مساجین و ملف کر ما مصطفى تبخيراتي سرچاویم سرسرم راحتی تباش راحتی انشاءالله لقمان يلدز الحمد خودش در راضی به گله سپاس دکم و میوانتیا و زاف کیف خوش بوم کیف خوشی سر و به انشالله خدا تعالی جوا کیف خوش به اثر ناوی و TRT کردی دا اکران TRT کردی دا که تماشاهاند که سلام خود جوان را دشینم انشالله ایجی سر ناوی TRT کردی و سلاوت دستین ماموسته خودش ترازی به ماموسته تمنش کن خدای پیغمبرش ترازی به تیجی استانبول را به ایرو خاطی ته هم پروردکاری هم ماموسته هم دیروکناسی هنک نویس انتاجی هنک و بر چاپ کردن نویدر که ونیدی بر خوینران انشالله روجیات چه هجایم که پیش از وی پرسم الحمدلله روجی طبی خود تعالی کو امر کریه الا تاوی امره بله مادام اوی امر کریه او سر جوه مس سری ما دی خود پیغمبر علیه السلام عطا کو سمهته پیشیاوی له هیجانه کی دیگره کیف خوشت به دبی یا ربی تو رمضان رجب شعبان حق مدا بخیر بکی ما بگی جنی رمضانی بله بخو امتا خو عالیه رمضان دا دده یعنی هیجان او دده زیده کرنی مهک ضعف انما زیده دگر او زعم مزنه tabi em evi zede nizanın ama em de bejin emri Xudaya madem Xuday emir kiriye em ji ser çavasa sera em bigrin elhamdülillah İstanbul'u Ramazan-ı mezav xoşta bastı ben Niktir ama Mustafa mesela tahati ve dere İstanbul hava İstanbul hele daha germe nemavi zedeye nemavi zedeye germavi habek zedeye ama vura daha henike vallahi daha xoşa ma Mustafa medgo em dinaf evre em vak bejin germe medgo İstanbul usabe tabi mucize ki mezin Xuday dişandı da nava Ağustos'e bile Xuday Teala baran edildi diye yani baran divarine henikayı çedi be çünkü boy Xuday dediklerini Xuday Teala jovi kabul dike Xuday xora rahatiyet de çekirini em şükürdarı Xuda xora beştarazi be seyde malume hecemin ام لبر گولا خلیل الرحمن بله باجار ابراهیم پیغمبرن جی توی مکانی ما چه وادیته مکانی وزم خوشامو چو بر مزگفته بر گولا معسیا بنا مروا درته نسا بنا مروا درته از 20 سال اول uçağı talebe bum hatmel vera
tabi ve roji hatta naha Urfa Şanlıurfa Rihaz zaf şekleki de farklı bu ya. Efter 20 sal هيج تيلوسا ما شاء الله بله اوه چه ماموسا افدر حقیقتا گوهرینک 20 سال با گوهرینک مازن جیت ده بله انسان مثلا وینگ حقاس هبون در دوره دهاتن زیارته yani zeydet nebun ama tabi disa vera ciyeki mukaddese bajara peygamberana Ali kiva Hazreti İbrahim aleyhisselam hatiyel ver Ali kiva Eyüp aleyhisselam hatiye ver inşallah emi bahsavi bikin tehica پیشی دا زعفت شتی که خواهش کو ساعتت او خواهش به خواهش آمیچو یعنی و روحانیت وان وره بله یعنی اوا هینیکایا و ها بنا مروا ها درتی خواهشیا ها تمام جوانه ما مسیل الحمدلله تنها تدنوا امبجن دوی مهدا خودی کر نصیب کو تو چوی جیه آخر مقدس و پیروز بله تروان درش گریا الحمدلله تدمک خوشی در باز کرد الحمدلله هادی چتی کو تخوار و خوار برش تراب چی دی چو او در معنویات چو من ندی تجبر کو ام کتنا ریا پیغمبر علیه الصلاه و السلام مگو گلو ام جیکی اوسا ببینن ام اوی جورا دکارم ببینن بله خوشا مچو کو ام چونه کدری تبگوتا خیر پیغمبر علیه الصلاه و السلام لوره بله ام دچونه کجان مکانی sanki وربو tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam merv bedeli xo peşi pe qail bike merv evi xedeli xo mezine ki me dostaki xode de ki eğer hum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ku xod tıxna dili xo dili ve sürur be dili ve zaf xoş be dili ve keyf xoş be eğer hum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bibne mala xo bereketa mala ve zidade be eğer hum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beherne velati xo براتیا و محبتیا و زیده دبه ام و قایل رکتن چونه آخر پیروز پیشی ام چونه مکه مکرمه لورا برنامه چکر نها و قاسی تلویزیون اکی دا هر ایواری هر شب ساعت نه نیوادا نif saat و برنامه مدنه تماشا کرنه نشان کرنه ام 15 روزال ورمان tabi ve qasi devleta yani hükümeta Suudi habeki limoniye jmera Türkiye ra bele Türkiye ra habeki limoniye yani nava Türkiye ne hoşe yani bu ave ne baş hoşe ama vakaberi nine vakaberi nine ام دنا خودنی و قاسی علی اسرائیل علی امریکای yani Müslüman lükune avnal vurninin ve qasi tabi menfaata wan belki vusa tekirini jbuy ne diştin em temaşa bakın bername çekin em düşüne kul peyme bu yani zahmetiye zahmeti merak zaf çedikirin em düşüne ku medena xudal jora medal dron şun dahatın em hanga var jur dçun tabi Mekke mükerreme em paşi çune Taif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatıra uraz zaf zedana ma mustal ve garata da her izede kudere tezide usta tesir kir bandor kir tabi her demi her izede ha beli her demi hafte hazar melaike lura nazırdı be لورا طواف دکه خودت تعالی اختا که معرف لانی سر دنیای آدم علیه السلام شخورا جیک گرت نهات دچی آخه کی دستینی دچی زوی کی دستینی دوراوی چه دکی دوراوی دگری که حوشیان دقی حوشان دبي أوا جيمنا أواش ترى الضعف قيمته وش ترى الزيدية peki dünyayı da serriye ardı yani dışta en rınd mekana en baş ardı en kıymetli kıderiye Xudit ala gotiye ava mala mine ava beyta mine Xudit ala vurnine ama şu boy xura xtiya hawş او در مزیده تاثیر کنه سالته او اختا طواف دکن چا اسمانا لکائنات دا او سترک
دورا هف دچنتین او گالاکسیا دا او هم دورا هف هم دورا خود دچنتین که از دشمال ورا او تیبرامن بله او سیستم کی دا دباست به واجب سیستم کی دا تو خداویجی نوا و آوه حوزه که مزنه اولیاء خودت دا هنه بله بلنگازی خودت دا هنه بله مزنه خودت دا هنه yani merve zaf dili wana ye şahibune hene tedbiji ya Rabbi eji xubavej me ve hafze acaba xudi tijmin sav khatri bana dikari af mağfiret biki بله dikari miji mezin biki çünkü evi çura mezine بله خدای تعالی مزنتیاوی داده زیده کرنه çünkü mevani خدایه بله مکه مکرمه تشتکی ها هیا yani و سیستمی دا جیه که خدای تعالی مقدس ده کرنه پیغمبر هاتیه چه کرنه پیغمبر صلی الله علیه و سلام بر سکینیه مش کریه بر سکینیه اختا مش کرنوی دا لانینه او حیوانی pislik hayvan abitine ser. Daykame Fatıma hatiye servi temiz kiriye. Hatıravi zaflı ura zedene. Melura tabi bername çedikir. Medine Xududa lura Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lura radbu çu meyrace. Çu Mescid-i Aqsa jura çu meyrace. Edin akhdimil ura Ümmü Khani mala Ümmü Khanil vederiye. Edin akhdimil ura İbn Erkam vederiye. Zarukek bu gencek bu 18 sal amri bu. Hatta ki hemu gel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peşkavi ketin yani davavi ra engel bu. بله Buna notanı ciya evi zaruki evi genci go ya Resulallah malamın feda et be. İlk medresel burada hat ilk çekine. Din akdimi mala erkam ve deriye sa xaşam de mala Hazreti Ömer derahaniye az bana hayal dikim din akdimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jinava ve tavafi dane. بله Nava keleka ve beyti da sanki evjatiyel mejdike. Avat da xavi cazibe. هجام tabi yani ko mesela nahat dibeci be heyecan dibeci بله، merve harawe dere merve heyecan ne be merve wan dere piroz mukaddes bivine ciye peygamber mel ciye ko tawaf kiriye ciye ko le rabiye runiştiye بله. ciye mekani ve ciye ko le metfune yani hakikaten heyecana kelecana kamazın maneviyata kamazın ji merva digre ez ve baweriye dame cana ez videoya sert ki meskeve ve maniyat camer bçave seri xo merve به چاوی زندی مروه بنره به گمان هیجان کو کله جنک او هر وها د دل مروا دجی ام بجن تشتی کو تعریف نابن دندره مروا دجی چید بله از هاد بجم هم تماشاوانا را هم ابراهیم عزیز را دبیم کی madem dilemede hizdikin hem her nelur بله hem o zaman zaf bixazin بله پیشیاوی دا ام هنکی بخونن بله اوا چیه ام دچین الکو کل و دریه بله ورا چابیه بله ورا چه هات نکرنی نه چه نه هات نکرنی ام پیشی دا حبکی خواندنا مرفه هبه مرف بخونه işte heyecana insanı çedi be. Alime ki mezin de be ki kekeme de be heyecana merfa notani arabaya notani yani binek de ben ya Beli. hesbaya de be delvira halde de be ciye ki başka eğer heyecan tine be yani heyecan hebu ku az İstanbul'un Rabbim hat merhayi heyecan hebu az İstanbul'un Rabbim çume ahi piroz ciye ku iza peygamber hat hatıra peygamber aleyhisselatü vesselam hatiye kirni acaba emji tişteki dikarin bibinin yani o heyecan ne be tişt nabe بله ساعتها خوشیشه من طبی اوی رمضان جی دو تشتکی دگره کو مرو هر وحال تاثیر قلبی مرو بکه بله مرو وقت بجن کود بجن یا مثلا لیلا و مجنون مثلا مجنون لیلا خود گریا بله رمضان جی ساعتیه کو ام ربی خوب گرن ام وی ببینن آخا پیروز وسه کو مرو زانه کو پیغمبر ما آل ایمانه چوا جیانه چوا کرنه وظیفه هر وا وظیفه خوش ملوی در بکه کو هر وا سر مروا فرضه هجا من مالتا وابه اما صحبت خویا لگل حضرت ایپ ام دوام بکن بله پیشاویدم
کومه میراج لگل ما حاضره ایرو جلی خو کس کرش خو کرنه دکا کرم که براک عزیز نه کومه میراج ای دسته گل مرحبا با موی ریحان آمدی جان همی عالم تویی که از عالمی جان آمدی
روزه کی پیغمبر ما و اصحاب خو رونشتینه صحبت دکن ام دبیجین یا دما پیغمبر ما دما اسرا سعادته نوصل مع سويت دما صحابه ودما پیغمبر ما دما اسرا سعادته صحبتك الوذر بحضور صحبتك الوذر آياتك نازل دبه زي آيات بيجم وأنفسكم وأهلكم نارا خوا وأهل خوا جاغر بپرس جاغر بسپیرن خوا وأهل خوا جاغر بسپیرن أفنا في آيات وصى تأثير لقلب صحابي كدكو بوی حس هیجان رادبه دچه یعنی حقی وی آیت و چه درخه رادبه دچه مال روزک درو سرو نزدیک هفته که در باست به پیغمبر مدبین بیجه که اصحابی او کال کدریه بیجن ولا 4-5 روزه اف نهاتیه نخوشه بیجه بیجه که رابع مهر نوی زیارت کن دچه وی داری دری بیتخن پیغمبر ملوی دریه باوی کرک دریوت که بابی اصحابه دریوت که جراته گوتن پیغمبر مدبیجه کو کا کدره افچان روزنات جب خوده نخوشه گازیت که بانگت که دبیجه کره من پیغمبر هاتیه کو زیارت بکه بوی هیجانی بوی کلجان رادبه پیغمبر محمد دکه اولوی در جیان خو جدست ده پیغمبر ملوی دره حدیثه کی گوتنه کی دبیجه کو كما تموتون تعيشون وتحشرون كما تموتون يعني ونشوا جيابن وشوا شافي خو قرتبه وشوا شافي خو قرتبه وني وصا ورن افراندني وني وصا ورن دنياي اوي اصحابي او السنغا پیغمبر مدا شافي خو ذك لاخرته قرآن كريم قرآن بيروس شبوكو ام لفي دنيا رهبرك جبو ما جبو إنسانا جبوك أم بفن إنسان كامل إنسان خدي تقوى إنسانكم مطمئن دفكو أم سدما وي هروها قرآن هاتيه دفع مجيجي فهم بك حياتا بيخمبري ما بيقومان گلکی بوقت داره و معنی دا هجه می دست وی بشم مثلا قرآن کریم تشتك خواهش كوت يعني في قاسي مثلا حقيق حلال بك مثلا تك وقت ها خبر دادی تماشانا و اسنایدا مرا مساجك ورا از دنا خدمت چکا عجبال کی مرا شاندیه بله ادبیجم برا که من خبر ده اما از بنهرم چکا کی مرا و مساجی شاندیه بله که برا ملت نبینه از بر خدا بنهرم مطلقا اوی من bir aniye مرا mesaj kiriye az gündema yeki da مرا mesaj şandiye mesaj az merak dikim ki مرا mesaj şandiye بله telefona ki da mefqa mesaj dikin acaba xandina wi مرا sevabe xandina wi مرا kare xandina wi dünya me ahirete مرا bi faydeye شش هزار زیادتر آیت خدا خاطیه نوا کتابه کی دا پرتوکه کی دا مقدس olarak danemeda hem dina khunani acaba خدا تعالی مرا چه mesaj şandiye صار بله yani em merak bikin em iş notani ve ashabi heyecanı bin nava heyecanı da emi kalbime yani hayatıma daha başka hayatıma daha bu Xudayı be inşallah. هجه مثلا دبیجن که حضرت ابوبکر الصدیق مثلا دبیجن سوره بقره نزدیک 6 ساله دا قدان دیه. بله. مثلا امتن سوره بقره مکا چی اما نما ساعته كده نيت ساعتين کاری خلاص بکی. بله. يعني دما اصحاب مثلا اصحابه صحابه قرآن بفهم کرنه قرآن نتنه خواندنه یعنی تاثیر القلب وانجی کریه بله مثلا قرآن پیروز دا ناوی پیغمبر در باست بله ناوی مثلا پیغمبر ما در باست به ناوی ام بجن گلک پیغمبر جهنه دوله در باست نزدیک 25 پیغمبر در باست به ناوی وان انک مخالف از باورم اوی قرآن کریم ناوی پیغمبر ها قصد دا هي مثلا ناوی ای پیغمبر جی قرآن دا 4 جار 5 جار در باست بله این مساجش چیه؟ چه دمر با؟ یعنی مرو جبو کو ناوی وان زانه به؟
yan mesaj kadın ne Beli. ve meselede. خودش ترازی به قرآن کریم دا خود تعالی ناو پیغمبر گوتیه 28 پیغمبر هنه 25 حبیوی پیغمبرین رسولن سه حبیوی گوتنات مخالف هنه اما اوج قنج خودینن مزنی خودینن صالح خودینن حیات وان دا جیان وان دا جی جمرا فایده هیا خود تعالی به قرآن کریم دا جی پیغمبر خورا دشینه به مرا زندی حیات وانا دبیجه بله پکی چما به گوتنات ام ناوی وان بزن بن بله مثلا تشتکی ها بیجم مرا ماکینه که شوشتنی لازم به ام چا دکن ام چون çarşıya heri başlısının distinin ve qasi hemû herkes tabi makine şuştuni dizanın bide xabitandını em her neneki zamanı awul 25 sal awul 30 sal awul em her nelura em disa herin şuştuneki makineki şuştuneki bistinin ama em nizanın bixabtinin بله em dinne mali xaniya xo em dena xudini em wi ali din herin wi ali din herin em dena xudini em evi çakina bine xabtandını بله مرفکی زانه کو هات کو مرا اوا ماکینا دا خبتاندنی ماکینا شوشتنی دا خبتاندنی امی چقا شابن امی پک کیف خاش نبن بله aynı jwi ve hayata hani ve jiyana hana em çima hatine ve dünyayı beni evi khayi akli mezin hşevan mezin fikri wan kur filozofi mezin hatine çira müjül bu ne? Acaba em kubun em hatine ku بله em her ne ku osa em kubun خیرات تو چند سالی؟ az kem 35 34 35 came Yani 7 سال اول تلو كوبي 37 sal awel 7 سال اول تلو كوبي ولا تخمينا بابي مهي راتكر portakal هي بخارنا از فيتاميني بمعنى بني ام هي تنابون بله خدي تعالى ام تنابون çekir بله ام كوبون peki ام beni aklı mezin hişri mezin ser ve mevzuyu ser ve konuyu zaf pır meşgul buna filozofi mezin Aristo Descartes ona ser ve zaf sekinine emliku bun avas sualeki بله em hatine ku peki em hatine çi tu akta kedi zeki diyafı kesi hat zara mikrofon ve gert Hüseyin vra ciyeki ha kurta ciyeki tenge em tebişine ciyeki ha xoş mizgef heye efendim tav heye hava heye göl heye yani masi hene ciyeki ha xoş ciyeki ha fre em tebişinin tudiçi bu şahı hişi tehbet tebişina ciyemi ha xoşa em hat nelver peki em hat ne çi ام الفراز چی شی مهیا ام سبی حتی ایواری سبی رابن هر نه ایش لورن رازینه راب دیسام سبی رابن yani nava iş nava mali khani da em diçintin em bakinen بله em hatine çi بله yani armancake heye amacake varlığı heye eva telefona hani çima çebiya جبو كان بخبتين بخابتینن Peki eva kalema çiye, eva çiye, eva mikrofonaj boyu çiye atiye. تش وظيفه كوي Tişteki vazife. Peki tişteki vazife ama vazife çave mi çiye? Vazife desteği mi çiye? Vazife pe mi çiye? Vazife aklı mi çiye? Vazife dire mi çiye? بله Vana hambu dedin ah dedi. Xude Taala bijvan peygamber ara jiyana wanda medayek nişandını. بله Ev peygambera van suali me van pirse me daxistine meydanê ji me ra rê danêşandinê ewna ji bo numûna merifa bin Xwedê Teala şandine بله
mesela em akta ketne dik diyaxwe em ketne dik zikê diyaxwe em tam ne kiva hatine dünyayê. Bele. Peki ser ve tam ne ki tasarruf kir? Em anine ve dünyayı bu ve tam ne em buna em kas insan merif çave me çebu peme çebu pore me çebu linge me çebu em buna bir şekli Bele. em ne bijin acaba Lui avi ev in merif ça çebu Bele. peygamber deni Xwedê Teala bi wana riya mevedike. Bele. Peki sadece ve mevzuya hayır. Bele. Aliye siyaseti, aliye cinartiye, Bele. aliye hayata toplumu, Bele. hukuku insanı çi lazım ji insanı ra de teheca kelimek ko asrawi ra debin asr saadeti. Bele. Peki asr saadeti da qayb melif zaf baş bun millet geli u hiç zamanı u demi zengin bun jwana digotun asr saadet. Bele. Na tişteki u saatin hebu. Evet. Osa dem hebu rojeki ashab-ı kiram hat go ya Resulallah yani ez birçime ser roje lokmak neket yazık min. Bele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nava xwe vedike dibe birayê min eva kevirê rojekî eva kevirê du roja eva kevirê sê roja bi Xwedê sê roja hê loqmek neket yazikê min ew merifa bi me re bibe numune wê demê da me re bibe sebir wê demê me re bibe rehber Bele. Saate tavaşacağım. ji bo wî Xwedê Teala peygamber Qur'anê da anîne me re xistine rehber em rehbertiya wana inşallah kabul bikin Bele. riya me jî pê wan vebe. Bana tava behecem. Beguman li dünyaya ji bu imtihanekiye. Bele. Her tişt mesela em bejin didawiye her tiştîde em digijin imtihanê. Cevê imtihanê em çawa derbastı bin. Her roj imtihana kadine. Ve em her rojiye jî imtihaneke. Bele. Hecem em bahsa vanekan bikin dîsa. Temaşavan heja uzanı ku tîmeka medîje, ekîbeka medîje ew jî bajar dikare. Kekî Harûn nehal gelmine. İro li Sêrtê, bekaca li Sêrtê و جینار باتمانه جینار هم دیاربکر و رهایجی بکال و در لبو تفگر حاضری و آمدهین روجیه چوانن از که هارون پرسم که هارون مرحبا اشترا و قوت به لو در روجیا سرت چوات چه روشوان چوه کاکوسین سلاو ریز ام ایرول سرتینه هونجی دبینن کو گلک مروف هاتنه و درا بو فتارا خوبکن نها میوان می گرانبا هنه ام بوان را لسر سرتی و لسر رمضان گفتگو بکن برای من سرچاوه هاتی مرحبا سرچاوه جاتنه سرتمه حزکم بر اول خوبید ناسینی دوای لسر رمضان لسر سرتی قسکن شهرداری ama Sirtes Kültür Müdürü'me görevdeyim. Ve de Sirt'ame Evliya Şehriye. Se azman haber demedi Sirt'de. Sirt'e kardeşlik şehriye. Yani akamede Ramazan'ame de şimdi maşallah beni hoştu böyle. Şeyhan ve Sirt'de Tillame ve Serkaraniye'me de zavzade mazınene. Şkaç bu nevi soframe Allah bereketliye. Ramazan'ame bu belediye ve parve başlamış ki meydanında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na başlamış ki. Ve de nizge her şey nizge de azar insan tef tarafı etki, hakimiyete bedel etki. Suriyeli jehane yeri hakimece kurman Arabane hami havratin ve soframada günün sofrası havra iftara kov etkin. İro mümgel ra qsekir dibêje ku turizma baweriye inanç turizmi li vê dera heye gelek kes jî tê lê dibe ku rayedarên me pir zêde bixebtin ew herî zêde werin du warî de çi dibêjin Vega gerçek turizma da inanç turizmi ve de Zaspe'yi ama tam gelişmiş tabii. Tam verilmemiş Şenastinin. Şenastinin gerekli tanıtım ama gibi bir sıkıntı bir. Jgenivi mesela güçler ve vatandaş hemeti mesela Sevdali İbrahim Hakkı Hazretleri mesela. Mesela Karan Hazretleri bunu hatırı vatin. Devim ben pişkidi mesela vadara zaftı tanıtmış yapken. Yani bunu turizma hem çekmişiz ve inanç turizma zaftirem pişki çağış tabii daha ama bir şey dün peş, zaftır tanıtmışken daha turizm pişini verdi ama belki de tam inanç turizmi mesirte ve tam anlamıyla amci faydalanmış nabın. İnşallah emci dua dikin mujur şimdi hem
zah bixebtin hem jî sud werbigrin ji bo beşdarbûna ve gelek spas dikim. Tabii ki. Niha jî li ba me xuşkekî me delal heye em ê ji wî bipirsin Remezan çawa derbas dibe wekî din jî li Sêrtê çi meşhûr e? Xuşka min merheba. مرحبا امش خانه خو ممیونی دولت ما ممیونه امش دولت خو ممیونی قیمت مزانه امش همیاجی ممیونی رباز د کشوره ام سلام شوره رید کنه سروک ما باش اشمره باش باقانه مشمره باشه هم سلام خوشوره رید کی Mete li vir çi meşhûr e? Mesela biryana we xweş e yan biryana Bitlisîya? بریانا ما خوشتره Çima Bitlisîya jî dibêjin yan me xweştir e ew ji me girtin e? نالیو ما خوشتره Niha jî xuşkekî min înşallah ev were ba me ez jî hêdî hêdî biçim cayî xuşka min ser çava hatî سرچاوم بخیر هاتنه nav xêrê dabî mesela wexta bêjin Sêrt çi were hişê me والله سرت ام چا بیجن سرت mesela cî Hazreti Hakkı İbrahim'e cî Veysel Qaraniye ویسال قرن ذاتش مرا زعجیه کی دلیه زعجیه کی خوشه ایسال ikinci geleneksel amaya Sert elvedere Ramazan Malat elvedere Suriyeli jene Arapçeye Türkçeye Kurmanceye elvedere iftara kuvvetkin en az 90,000 insan tane elvedere ve emjverci ana az ceyhun tilşat taşkınacı em teşekkür dikin ev insan yani ki hammisa ya vida usabın yani tane elvedere ejara teşekkür dikin em jî spas dikin xuşka delal serçam Belê Kak Hüseyin tu li vê dera dibînî teze gavadin rayadere me ji got nêzîkî ne hev 10,000 kes her roj tê vê dera fitara xwe dike. Ne tenê Kurd, ne tenê Ereb, ne tenê êdin. Vira ciyê pêkevjiyanê ye em ji hez dikin Sîrt her dem bi pêkevjiyanî bira jiyana xwe bidomîne û dest bidin hev silav û rêz îsta. سرچاویم سرسرم که هارون مالات جواب بله سرت تابی سرت جهما امبیشن نزدیک 10 دقیقه 12 دقیقه وانا پیشیا راهی ود که نزدیک باتمانه جی کلجانا کیجانا کلوی درج جنها و هوا چند نزدیک ما بجه 45 دقیقه وانا 40 دقیقه وانا مایه و هیجان نهال وی دره وقت بیشن پار ود کن به گل سرت گل سپاس که هارون مالات جواب تمام شما نجام صحبت خود دوام بکن براکم مسافر جی لوی دره بکا اوش مرا ایرو او چه حاضر کریه او چه بیشن ها کرم کن از بنی بحثا بریان چی بو بله tabi چی بر چی بوی از قبل ناکم yani بریان یا بیتلیسیه yani براکی می سرتیا جمع برنه جمع استاندنه بله بریان یا بیتلیسیه انا براکی مزافت راست منا بشه te sedema biryan ya sertiye ya bitlise te aciz ne buy sedema ko te aciz buy ko ne hat iştara hatna te bixwarna اوجي حقيقة جدا يعني ساعتها تمام تقول كلام كبرك يا عزيز شاهي بر بحرية سرافي سر قلبية شاهي بر بحرية هم جاناني قلبية هجاية خدا دايه ما شاء الله شيخ سيدا هجاية خدا دايه ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا
هزارا شيخ وعلم نبون درمند نادم هزارا شيخ وعلم نبون درمند نادم عاشقيت سلطان مو ما شاء الله شيخ سيدا عاشقيت سلطان مو ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا غوث شاه زماني تهم روحي هم جاني غوث شاه زماني تهم روحي هم جاني عالم زان سلطاني هو ما شاء الله شيخ سيدا عالم زان سلطاني هو ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا شيخ سيدا دخليتما دنيا وآخرة حوجمة شيخ سيدا دخليتما دنيا وآخرة حوجمة حيرانا بجناته ما هو ما شاء الله شيخ سيدا حيرانا بجناته ما هو ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله شيخ سيدا وكيل نبي نادره ما شاء الله شيخ سيدا gelek spas bırakı aziz hey Seyda Seyda çı aşkı ser Seyda ya maşallah خدا تعالى سيدا لسر مكة منك إن شاء الله سيدا وشيخ وعالم وملايين إن شاء الله والله طبعا كيك مزافر دست خوشیت کم تماشاوان جا برنامه دوام دکه اب کلجانا هیجانا یا الباجاران ام قوادن مهانی كيك مزافر جا اوجي برچی بود گو بریان یا نیا بیتلیسه یا سرته باسا وسط کرد جکا روشا مردینه چوه نه barış özdemir havalem لگلمنه barış merhaba اشتراك قوات برمضان شريفات جي بيروز بمباركي به نظام گلو لمردين روش چوه لبر چادرا لناف زكا که انسان ودره در دور روشوان چوه گرم هيتنه بله سینه کر ام ایرو لمردینه نه جه فطاره نه ایدی وقتی زانین اف فطار این کو جالی شارداران و جالی کومن جواکین سویل و تنداین ایدی رمضان دا بویا تشتکی سرکه و هر امتکارم بیجون که همه لحمو باجاران اف فطار تنداین جبو ولاتیان ولاتی جی تن لوی داره فطار خواه دخون لوی داره جالی شارداریا مردینه و جبو 5000 کسان هر روش فطار ته داین ام بیجن هر وها لوی داره دیسا تشتکی دنجی هیا بنرن لوی مها رمضان جبو مازن خیر و برکت میجو تعطل جبو زاروک انجی شاهیه کیف خوشیه و لوی داره زاروک تن لوی داره مازن جی روی وان بویاخته کن ما گفت بله مه رمضان جبون مازنان هر چقاس خیر و برکت بن میجو تعت به
جبو زاروکان جی کیفوشه کی شاهی کی گلک مزنه لو ما لمزگفتان تراویح آندا دنگ زاروکان بلندتبن هر وادی سا چالاکین بوی آوایی جی جارنا جالی شارداریان و تنل دارخستن و اف جی براستی کیف زاروکان گلکی خوشتکه از جی زاروکان پرسم هکه ین کو کردی بزانه از بوان را باخوم هم کرمانجی زانه کسه ناوه دا کرمانجی زانه تو زانی کرمانجی نزانی کس ناوه دا کرمانجی نزانه تو زانی ای وره که وره بیابی تو سبا چاتی جبو چاتی ویداری ام با شیوه بخور شیوه افطاری تجی روی خب ویاخ ناکی نه شما بنر حمیه وين تاكتنا صريت روي از نخوازم نخوازي روي تقريج با شما تجي كذا صري روي خب وياك بنر چقا خوشك بونا براس را اوزونه اوی درخه بلا روی تا خویا بکه اما ام بسر اوزونه از نای از نای که تمام باز کنشتره تجی کرمانجی زانی تو تجی روی خب ویاك یا نه چه جان رنگی حزبکی صور خیلی صور ببلا سپی صور سپی باشه تمام ولی ما گفت زاجبو زارو کانجی براستی اف در که خوشیه کی شاهیه کی مازنه لوی داره تشتکی دنجی اوه کو بریا فتاره صحنه کی لوی داره هاتیه دانین و بریا فتاره هر روش قنصر الهی تن گوتن هر وحدیثا قرآن تن خوانن لوی داره اف حتی دم افطاره دوام تکه پشتی کو ملا بانگ ده الهی ستران دقدن و ملت وی درجی ادی فتارا و دخون ما گوت جبو 5000 کسی لوی دره هر روز جالی شارداریه و فتار تداین جالی دن دیسان جالی مدوریتا جواکی جبو نزی 1000 کسی خارن تین شاندن مالوان فتارا من یا ای روزی هند بینن از نشاش بم تدا گوشته هر وحدی سالوی علی سواره شیرانی جی دیسا تدا هیا بله ما گوت جبو 5000 کسی لوی دره فتار تداین جالی شارداریه مردین و هر وحدی سا دوی دا پارا هن خیرخوازین مردین جی هیا او جی دوی مها پیروزا خیر دکن و پشکری ددن شارداریه برش گلک سپاس مالات آوا و میکروفون خود درجه وان زاروکا کر تشکر بیرم بری کسی که کو کرمانجی نزانه بونا دیسا جات گفتن کرمانجی زانی فلان بیمان صاحب چکل جرا زوردستی هبو زحمتی هبو یا راست ام بجن جانا هاجی کسی که جا کرمانجی نزان به ام بجن دیسا ام زوره زحمتی جلد که یعنی هر دو آوایش دیسا یا ربی چکی گفت میکروفون ها تبع کرمانجی زام من میکروفون درجه وان کن گلک سپاس بارش مالات آوا و تماشاوان اینجا برنامه دوام دکه میباسا ایب پیغمبر دکن ایب علیه السلام دکن هر وها صبراویه میبکن طبیعت در مقام ابراهیم پیغمبر ابراهیم علیه السلام لودر مقام که اوسا پیروزه کو باجاره که اوسا پیروزه کو دما کو مرو تودر یا راس بنا مروا حقیقتا بنا مروا درته نظام میدی وقت بيجن تشتكي أفسونة تشتكي كمرة نظام معناه ويبكى بيجمعهم أيش نظام جا حزت أيوب مجو تمثال الصبرية هجامن بله تمثال الصبرية يعني دناف شرط ومرجن زحمتها ديسا شكرا خواه رب عالمي را كريه صبرو هدان خواه كريه من دست بكده جو مجو مسلمان را دو وصفين مهم هنا يك صبره یک جی شکره بله دما کو تنبه صبر دما کو هبه جی شکره جا حیاته حضرت ایوب ام بچک بحثایی بکن بک حیاته حضرت ایوب چه نشانی مرواده ده روشه که چه وادا چه اوای جیه صبره و چه ابو ام پیشی ها بجن خدای تعالی روحانیت ایوب علیه السلام بما بده خبر کرنه و قاسی سلام جرابه ان شاء الله خدای تعالی متخه بن شفاعته وی چونکی پیغمبر کی مزم بو حس کرنه کی خدای مزم بو نوا قرآن دا قصاوی تام 4 جیات ته گوتنه 4 جیات ته گوتنه خدای تعالی تشتی خوش بعصاوی دکه یعنی اتا کو بعصاوی دبه خدای تعالی تشتی خوش دبیجه ما اوی سر صبر دید
ما اوی سر باشی دید اوسا جرت اشته خواهش دبیجد طبعا ایوب علیه السلام معلومه و برای منن صحت اوی زده بو خود تعالی اوی به پیغمبری olarak به وظیفه دا کربو اوی مرفارا پیغمبریا خو دگوت بله وانا işte daveti Müslümantiydi ki uçağı Müslümanti o van bu zamanı van bu dini van zaten Müslümanti bütün peygamber dini peygambere Müslümantiye en son Müslümanti işte emin bir zamanı da bir demi da peygamberi mecid peygamber aleyhisselatü vesselam Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam hatta vizede bu mali vizede bu zaf zengin bu zari vizede bun zaruki viz zaf bun huzura viz zaf bu دستی خود داوید تا بلنگازا فقیرا لکدری نخواشی هبون دچیال ور کدری تنگاسی هبو دچیال ور دستی خود داوید ته tabi خود تعالی اوی خسته امتحانه که مزن جی ملائکت را و بدا افتخار کرنه به پیشیا شیطان جی بدا نشان کرنه که evqa avde mini mezin hene. Peşi mali wî milki wî jestand. Zevî wî zêde bûn, erdê wî zêde bûn, baxî wî baxçê wî zêde bûn. Peşi ew stand. Rivayetek dibe ki qıtlıqek hat, germbûne zêde hat, ew sal av tune bû, xilas dikir. Wî çaxî Eyüp Aleyhisselam hani tiştek musibetek te seri insanı veya merfek dimre merv dibe inna lillah ve inna ileyhi raciun düstura Kur'aniye zaten ve esnada dibe xude daye te ata dest pekir usa gol xaşamış şu saata ta xaş be yani madem ete bu teda testan tenebuy da disawiya merv bizambe بشتوي دينا خداي سبراوي زدايا عبديات ياوي عبادتي وي قكم نبو زاري وجيستاند روايتي دبي خاني زارada teptibe belki depremek dedi Xude Taala خاني سر زارada teptibe ev dimine jinawi dimine rahime dayka rahime dimine avnal derva buna دبی زاری و چاقی ضعف بونه او حمود چن tabi پیشکاوی آرام ملکی وی زاری وی دا بزی وی دواری وی گارانی وی می وی حمود چون اوش دچون ایوب علیه السلام تشتکی وی نامینه خیلی جناوی خودت تعالی دینا خود دی صبراوی daha زیاده دبه عبادتی خود her demi daha fır berdevam dike. Hece mesela difirte zetişi gibi. Beli. Neha em hayata iyi peygamber dibejin biraz tamaşavan jî ve baş fan bikin. Yani em bahsa zarivi em bejin gelek zarivi hene. Yani jiddu ya zeytir zaruki hene. Deka ana yek zaruki merva deste bi khuyim ve merv kıyamet erake ya. Beli. Merv kıyamet erake. Merv ارزهجی یا بوبلاتک وره سری خودینه که یعنی تشتک مصاب و مرف رابع مرف خودیم بکه جا ایوب علیه السلام چاکریه مرفک جناری مهبو زاروکاوی خودی tabi نه سری هر کسی زاروکاوی خودی تعالی جستان سروی زاروکی aklı خو انداکر بله راست سر زاروکی کی aklı خو انداکر ایوب علیه السلام پر زاری هبون همو جدستینه خودی تعالی دیسا دبی خودی دا خودی ستاند yani mamsa hakikaten zahmete yani zahmetek o evladaki mervaj merabistine beli yani sabra ey peygamber hakikaten yani hecayı ahaftine hecayı haberdane hecayı fam kirne yani em akta bahsa widikin zahmeti em dikşidin ev vijyan seri wida tekirine beli bxu yani zari xu diçe defin dike beli
dema ahiri asya saadeti da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zarukavi İbrahim akta diçe yani dimre bi destê xwe diçe axîna wî radike yani merzelî wî dikole dixe merzel çavî wî da strêk tên sahabe-i kiram dibe ya Resulallah tu jî digirî dibe ez insanım dibe çav şil dibe dil mahzun dibe yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bak zaruka wî diçe çavî wî da strêk têne Eyüp Aleyhisselam hemû zarê wî diçe tabi bütün hemû peygambera ey wan nîşanê wan çi hebin mucizê wan çi hebin wasfê wan çi hebin Xwedê Teala hemû kî peygamberê me da cem kiriye hemû vir da hatine toplamışkirine Akta zarê wî ji diçin dîsa destê xwe bilênd dike Xwedê Teala dibe Xwedê Teala te da te stand inna lillah ve inna ileyhi raciun Aşê dîsa tiştek tê bîra me vê esnayê da akta Xwedê Teala Adem Aleyhisselam çêkir meleket dibe ya Rabbi dibe tu çima evî çê dikî tu yê fesadî dexin yê fitnetî dexin tu wana bidî çêkirinê yê qetliyamê dexin dibe tiştek ku dizanim hûn nizanin paşê meleket dibên Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim dibe ya Rabbi tu nedî dîşankirî em nizanin tu dizanî bi pêşiya meleketa cem meleketa wê demê da yek isyan dike jêra secde nake îblîsê mezin pêşiya wana li cem wana Xwedê Teala bi qûrê xwe ve bi ebdê xwe ve wê iftixar bike mezintiya wana bide dîşankirinê min eva min çêkirina ku merifa ji bo vana bû pekî Eyüp Aleyhisselam çakir Eyüp Aleyhisselam şükürdira xwe devam kir sebra xwe devam kir Xwedê Teala dîsa wê bide dîşankirinê ji îblîs ra ji meleketa ji cinana tabi sadece em merif tine ki erd asîmana da meleket hene cin hene ruhaniyet heye zaf piştî me zaf varlık hene tabi wê esnada da Xwedê Teala nexaşîk dixe bedena wî nexaşîk wisa dide halê wî tune nexaşiya wî wisa wî dide zehmetî hemû herkes jê direve tabi İsrailiyet heye dibe ki Eyüp Aleyhisselam Musa nexaş ket bedena wî çijî kurm bû kurmî wî diketin evî kurmê xwe derdixiz datî ser canê xwe bedena xwe digot binê ama İsrailî evaya dibe ey mehlûkê Xwedê Xwedê rizqê te ser bedena min de tu çima dikevî binê merif tiştekî ha heyal dike Xwedê Teala qem meznê xwe qencê xwe peygamberê xwe dixe vî halî kurm ser çijî dibe na behsa kurmê heye çima behsa kurmê heye wî çaxê alimê me müfessirê me nizanbûne vîrus çi ye gekê min tu dikarî destê xwe dirêjê me bikî mesela ser vê destê te da tişte heye vê qasê tune wisa nîne pekî ez bêjim ser vî destê te da milyon vîrus heye qebûl dikî yani merv çava nebîne yani tişikî merv çava nebîne merv qebûl neke pekî ez bibêjim mikroskopê bînim ser destê te bine wê mikroskopê binhêrî tu çi bibînî lûra dünya xwedê mikrop em mevîne mikrop vîrus em bêjin ama ew ji bo jiyana însanê ra lazim e yani em pê tiksinmiş dibin na wî çaxî ji mikroba ra ji vîrusa ra digotin kurmik ku tu axta ku ser wan vîrusa mikroskopê hezar carî mezin dikî dêna xwe de aynî notinî kurmika yani ew behsa kurmik dikin ya ew vîrusî wî ew nexaşiya wî hemû bütün vücuda wî belav dibû tabi milletî wî pişt dayê maliya wî zaman ku dihat jêra ew digot şeytan
dahat Eyüp Aleyhisselam digo beni tevka bariya xo xodetini بله خدای تعالی تخصص چه حالی خدای تعالی مالی ته ملکی ته اشتستاند کارانا ته سوریه ته میه ته اشتستاند زاروک ته اشتستاند اجا صحت ته استاند باری برا صحت ته نستاند اوی اسنای داده به یا ربی دبی وسوسه شیطان زعف زرار دامن دینا خدای ایوب علیه السلام وسوسه وی و ناچره هنگاوا چو جناوی رحمه دیایکا رحمه را گو اوا میرته پیغمبره خدای تعالی ایو خسته وی چه حالی ملت جه پشتا خدای یعنی تنه ایدی جیانده که بله تو چما جمع سکنی او جیتی بوی شکلی زحمتی ده ایوب علیه السلام حتی روایت یک دبی که ایوب علیه السلام دبی رحمه اگر از که صحت خو ببینم از 100 داریل تخم بله از 100 داریل تخم سده ما ویتشته نفسه ما مصطفى بله سده ما ویتشته گوته مثلا بله. جم شیطان بله. از باورم جاره هشیار جدی که دایکا من رحمت وجه شیطان زانم کو شیطان ایوره و تبخابینه تهشیار بوی tabii بله. yani usaj dibêje بله alî kî vajî dayika me rahmet tê dibe yani sero vê vesvesa şeytan tê dibe dibe ya Eyüp ya Resulê Xwedê tu Resulî بله destê xwe bilind ke Xwedayê xwe re dua bike Xwedê Teala duayê te qebûl bike Xwedê Teala duayê te qebûl bike bira sihata te bide te tu çima naxwazî dîsa hêşa xwe tîne paşê dibe rahime dibe ev qasal em bi sihatî ciyandan hayata me wisa debas bû rahatî debas bû ne zehmetî bû nava varlığê da bûn nava hebûnê da bûn em ev qas nexweşî bikşînin belkî rûyê me digire ku em bêjin Xwedê Teala tu şifayê bidî me بله bi vir da em hemû aslında em hemû nexweşin birayê min بله kekê min em hemû nexweşin nexweşiya Eyüp Aleyhisselam eğer ku zêde bûbiya ve tişta en zêde ve bida kuştan denê wisa ne? بله Peki Eyüp Aleyhisselam ahta ku bimra meqamı wî çi bû? پیغمبر بو Meqamı peygambertî lê bû. بله Xwedê Teala ew zaten xiste bû cennetê. Peki ez dibêjim acaba em jî Eyüp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ji vira da tiştekî nikarin bigirin? Ça وقت dibêjî? درس yani Em ça bigirin acaba em jî nexweşin ki Xwedê Teala eva qisa peygamber ji me ra gotiye Eyüp Aleyhisselam me ra gotiye em nexweşin na bedena me ciye destê me ciye çavê me dibîne guhê me guhdarî dike em rihetiya me heye em nexweş nînin müfessir dibên ki em ji Eyüp Aleyhisselam daha zêde nexweşin ça sürekli dibe aklê me da şüphe çê dibin بله acaba eva işa evî kiriye acaba eva tiştê hanê destî wî ye acaba em rizqê xwe ji vî binê yani rizqê xwe ji dikanê dixwaze şifa xwe ji doktor dixwaze بله yani acaba em ji wî daha nexweştir erê em daha zêde nexweştirin çünkü qalbê me hişê me yek vesvesa şeytan ra yek jî günahê insan ra her tiştî da reş dibe بله em reş têne reşkirinê nexweşiya me daha zêde ye ez ê wî bêjim هجه من tabi malume jiyana Eyüp peygamber yani gelek tiştat haber çave merva بله. be merv vak bejin mesela sabrawi merv derseki bigre jwe şikrima yani hawqas dinav ez vak bejin eşe da jane da Rabbi aleme hawqas eşatine seriwi bu balatatine seriwi dwi hale da ji şeytan ji vak bejin li pişta vak bejin li berwiye ve xaza bi khapine avan hamid dersekin ba awe perwerde jeze pirsem hecaymışte li peşawi da koma me miraç bırak azizna Kamuçitkin, bunu çiz mara bejin gelo. Damam bejin hendik dibine. Daka keremkin. Bırakın aziz.
الهوى نور محمد مصطفى عاشقا وتعوانا مرحبا يا مرحبا سد مرحبا مرحبا يا مرحبا سد مرحبا قربان من الهوى نور محمد مصطفى قربان من الهوى نور محمد مصطفى محمد جبلانا لطفا تاما مرحبا سيد محمد جبلانا لطفا تاما قربان بم سيد نور حمزة قال درگاه وما قربان بم سيد رفاعي سلطان اسكولما مرحبا يا مرحبا سد مرحبا مرحبا يا مرحبا سد مرحبا قربان من الهوى نور محمد قربان بمال الهوى نور محمد مصطفى ساعتها خوش کمان میراج مالا و آوا به تماشاوان جا برنامه ما دوام دکه دما فتاره هیدی ام ببر وقت بجن آزان شریف و دچن هنک باجار ما هیدی وقت بجن ایدی فتاره خو ودکن او کسین کو حاضری و آمده خو دکن نهال مال لمتفق حاضریه که هي حاضریه که گل کی تلاشه که گل کی خوش د سالا کی دا تنه مه کی دو تلاشا مروا هي ایدی ام گشتن روزا نهاج ایدی روزن رحمت جی کم دبن یا ربی ام دناف خیر و برکت دا ام به روزی خود درباس بکن هیچ فرسنده که مزن جمع روای او کسی کو به فرسنده کو وندا کرنه به نگرتنه هیچ بوم جبوجی هیچ بومجی فرسنده که هیه ام بحث ای پیغمبر دکن هیچ ام مهات مباس که من بحث نخوشینه وجی کر بله طبی ربی عالم تشکو صادقه کو جبريل امين دشينه ودره طبي زارك جي هي مرف شفاء بخوازه جرب عالمي هجي مثلا دوي روشد اي پیغمبر حيا وهنگي مثلا شفاء جرب عالمي نخواست يا شفاء داين بحق مسلمانه يعني نگونه يكو مرف شو حق يعني دبي مرف بخوازه شفاء بخوازه جرب عالمي چما حيا وهنگي افجي مساجك تدا هي تشتكيت هر دم سر روی زمین دا عالم انسانی دا ناو خودی تجلی دکن مثلا هنا انسان راحتی دانن خودی تعالی الباسط ناو خو سروی تجلی دکه هنا انسان جی نخواشن ایشی وان چه نابن ایشی وان گرانن زحمتی وان زیدنه خودی تعالی القابید اسمی خو سرورات ده تجلی کرنه ایوب علیه السلام دزانه کی
وی نخاشیا خدا تعالی جویرا تصرفه که daha baş ددکرنه او دزانه که خدا تعالی ویرا yani برا مشغول دبه بله تصرفه وی سره او خاشیا وی دچه جبوی وی رحمه دایکا رحمه دبی دست خو بلند که خدا تعالی ترا شفای بشینه دبی او قصال ام راحتی دابون هبونی دابون او قصال ام تنبونی دا و نخاشی دا دباس بگه بکی روی من بگره از خدای خورا زهربار بکم خدای خورا دعا بکم خدای خورا جوی جمعی شفای بستینم اوه عالی کی برا بسکنه تشتا که سرمه تصرف کرد ام بزام خدایه o zaman tiştê ku ew daye her tişt mera keyfê dide. Keyfa me dide zêdekirinê. Aslında em ser vî tiştê bisekinin daha xweş dibe kekê min. Nexaşiya wî eger ku devam bikira Xwedê Teala ew dikuşt, Xwedê Teala ew hayata wî ya dünyayê xilas dikir, hayata wî axiretê bi cennetê devam dikir. Ama em vê halê Xweda vê bedena Xweda madem em nexaş nînin bi dîtina bedena me da ama müfessir dibe em nexaşin. Peki nexaşiya me çiye? Nexaşiya me? Nexaşiya kalbiye, diliye. Çima? Em bahariya Xwedê dikin ama bu wê baweriyê ciyan nadin. Amel pê nakin. Amel pê nakin. Xwedê Teala dibe ki faiz haram e. Em faizê dixwin. Xwedê Teala dibe ki mesela rojekî çûme mala fêkî xwe me dêna xwe televizyon vekirine ew diziya temaşa dikin weke 10 deqa sekinim ez ji wan re rûniştim min jî temaşa kir ama wê 10 deqîq da yani alema min zef xirab bû me got ya ji bo Xwedê evê bigirin em hinekî muhebbet bikin sohbet dikin ya got kurê min tişte nabe zaten evna zêde hev baş nakin destê hev nakirin ez yani af dixwazim we birayê me da dibe kes hev baş nake ama tu qiyafetê wan dinêrê cilê wan dinêrê hemû vekirîne Xwedê isyankara yani bi bedena xwe ve isyankarin me got eva ji wera bes e bi çavê xwe hûn çavê zinayîtê dikin eva قلبê me da leke dike dîtina me destê xwe didê Xwedê Teala dibe bi yê tera heram be wan re destê xwe nede wan yani destê xwe nede wan heram e dibe ew ê ku tu destê xwe nedî wana tu tera dikarin dijmintê bikin biratî dostî devam dike ama Xwedê Teala gotiye de ya destê xwe nede heram e çünkü rêya zinayê wira debas dibe ama em dikkat nakin em destê xwe jî didin em temaşa jî dikin em dixwin jî em xwarin ve xwarina xwe jî naxne teraziyê acaba eva helal e eva heram e ev gunahê hanê tek tek li qalbê me bi notanî noxtekî ça tu rûperekî kaxizê da tu qalemê hildidî lê dixî em vijin vî şeklî tu bînî qalemê lêxî çend car şûn da dêna xwe didê eva vira bû lekeke mezin vira qirêj bû aynı vî şeklî Xwedê Teala em temiz danek çêkirinê em bi van günah van temaşa van guhdariya mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dibe ki hûn hez dikin goştê birê xwe bixwin ya Resulallah dibe goştê birê xwe em ê ça bixwin dibe hûn pişt wî xeber didin qeyroqal dikin xeybet dikin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dibe ki ça ew agir dibe ça wê darê dixwe darê avê jî nava agir ew agir wî darê dixwe xilas dike emelê wê salih jî bi wan gîbeta û bi wan qîl û qala bi wan tiştê nebaşî pişt wan hate gotinê pişt wan hatine xeberdanê
وانا با عمري ويسالي خلاص تبع هجي من امي وقت بيجن دفيد ميدا بله امانك بعصا حياتي مثلا حياتي بيخمر مثلا مرف باوي پرورده يعني مثلا جبو زاروكي مروا جبو كو او كسين كل ما تماشا دكن وك باوي پرورده وك اوي ايتمي حياتي بيتي چ معنی ام بحثا يكيش بكن لت بيشوي دا كيكي مزافر وكيكي مزافر دنگيم تي وگلو ابزاف شاف دورن دكا كرم كن بصا يكا بصا زيدا برابصا درحي او كي رابع جبالكو دم افطار جهندك ما اسباني اميج السيداي ملاي جزيري بخوين اي ساعات تخوش سيداي ملاي جزيري ام بيجن صباح الخير يا خانم الله الله دكا كرم كبرك عزيز شیرین زبانی من تیره روانی من ببیت قربان تجانی من تعالى الله جزاتي تو جوي شيرين شفاتي تو نوقندون باتي تو يقين رحو حياتي تو حياة راحة جانم صباح الخير يا غانم وربنا يا شباب ببينم بجنوب لايا حياة راحة جانم صباح الخير يا غانم وربنا يا شباب ببينم بجنوب لايا صباح الخير مستامن لطيفة جنب دستامن خمار ومي پرستامن توی مقصود و قصدامن چه مقصودم توی بسمن ببین بر چرخی اطلس من چه غیری تنوید کسمن فرشت زن وقوس من ببند زلفا شوكانم صباح الخير يا خانم وربنا يا شباب ببينم بجنوب لايا صباح الخير يا خانم حياة راحة جانم وربنا يا شباب ببينم بجنوب لايا
میری و پادشاهی مو یک لنک ملایی نادم به ملک عالم یک ذره عنایت ملای جزیره هر وها بوان پیوان بحثا وقت بجن عشق اوین بحثا عشق الهی کریه که مزافر جمالای جزیره خوان اف هلبس شی کتابیرام اما شوان نجام بحثا ای پیغمبر دکن هجام دمام جهندک دمینه بله ما بحثا مگو ما بحثا پرورده بکن لطبی ای پیغمبر باوی کی باش دبه بله جدورم بحثا پرورده بکن بله ای پیغمبر علیه السلام نخاشیاوی زده دبه همو بدناوی بلا دبه نخاشیاوی طبی او دعای خود کم ناکه عبادت خود کم ناکه ذکر خود کم ناکه هر دم daha زیاده دکه اما جیه کی وسط ایوب علیه السلام دسکنه قلبی وی دلی وی زمانی وی او جی ایدی نخاشت کبه نخاشی داویجل وان درا دبی یا ربی زرار لقلبی مکد یا ربی زرار دلی مکد از بدلی خو ایدی نکارم ترا عبادت بکم زمانی خوان نکارم ترا ذکر بکم یا ربی ربی اینی مسنی در و انت ارحم الراحمین تو مرحمت ایوکم مرحمت کن تو جوان زیده تر مرحمت کاری تو موری مرحمتی دیسا ایوب علیه السلام شفای ناخوازه دبید تو وره من مرحمتی اوا جمع خوده تأثیرلیه یعنی دعا کی تأثیرلیه عالم مزن مفسر مزن دبی هنجی aynı notani yani ducar musibet abun sıkıntıya abun nexaşiya abun hunji notani Eyüp Aleyhisselam bejin Rabbi inni mesenniye durru ente erhamir rahimin ya Rabbi tüjü veri merhameti mıhlas biki هجا من تبعث دعاية كيكر بله دفيت أنا دعاية كدجي بكيش بركو الأغرية نها دم فطارية بله همشرية توية أغرية نها فطارية خوفتكن ولا أمجي أغريرا سلامة بجن بله خدش ترازي به إن شاء الله خده روجيا وقبول بك كسين كل أغرية نها روجيا خوفكرنا عافية ونوشي جاني وبه يروجي خلاص مو بله هجا yani piştiwi dibe ya Rabbi weri min merhameti Xudê Teala dibe ya Eyüp pêxul erdêxe avasar dertê. Belê. Peki ew cî li ku ye? Ew cî Riha ye, Urfa ye. Belê. Çünkü Eyüp Aleyhisselam nizikî Şamê ara Şamê ara Urfayê da hayata wî debas bû. Têl vê derê işte ew av vir dertê Xudê Teala vira dixe nesîb eger stîp be riyame ku vira deket em werin mutlaka vira ziyaret bikin çünkü tasarrufa wan mezin al vire. Belê hêjê me ji ciyê Eyüp pêxember ama li pişt me ye. Belê. Li wê derê camiya Eyüp pêxember jî heye. Li wê derê ciyê ku mağara wî heye. Mağara cihat bijin meqamê sabrê. Meqamê sabrê. Li wê derê şikefta wî heye li wê derê. Ava ku piyê xwe lê xistiye ji bo nexweşîna wî tedavî wê avê jî heye. Kesê ku werin Urfayê divê sedî sed derê xwe bidin wê ziyaret wê derê her wa bivînin. Awê şifayê em ji bixwin inşallah. Hêjê min vê çîroka vê heyata Eyüp pêxember wek ji ber ku tu jî mamosteyê perwerdekarî merv çawa dixwîne yani wek perwerdekar tu çawa vê tabloyê çawa dibînî? Biraz zaf ez ser ew disekinim jina Eyüp Aleyhisselam disekinim aslında. Rahime anneme diyame disekinim. Hemû her tişt pişta xud de Eyüp Aleyhisselam. Ama rahime nade. Rahime jî merife, rahime jî nefsawi heye, rahime jî tişta jê grant têne, merî wî jê tê grantkirinê nexaşiyeke mezin e, bedena wî yara berene çünkü merv nexaşiyekî aha nikare binhêre. Ew ê nexaşa dinhêr Xudê Teala mikafateka mezin dide wana. Merê merifa, nikaha merifa ku bû, merê merifa çi bejî gereka meriv pişta xwe nedê. Vê qasê Xudê Teala selameta wî bide merivekî mezin e, nivîskarekî mezin e vehbî vaqa solu heye. Min rojekî bername xwe da gazî kirê. Min got malê meriva
کی خراب دکه گو مال مرفا جنا مرفا خراب دکه مرف کو خبتی جن نگرد مرف چو جن دکت چو مرف جن سر ریا مری نچو او مال خرابه رحیمه دایکا ما مری خون نهیشت بتنی نهیشت اوا مرا نمونه یا خودی تعالی صادقه ایوب علیه السلام مرا نابیجه جناویجی مرا دبیجه yani dve merif sabra jinavici binere evji sabra kamazın nişanda tabii ki mesela jinavici hebune da şikirdar bu mele tenebune da evji sabır dikir mele sabır kahraman sabri Eyüp'e ama بويرا جناويجي بله اوجي قهرمان و شرطيه بشرطيه زبط شيء خوش زبط معرف نخاشا جنهري مكافاته وي زيدايا خدي تعالى اجا ميريوي طبي معلومه ويا اوي اتا كدخوا بشي خد شو دخوا خدي تعالى اوي belki 5 سال عمري gençtik. Bale. Bu esnada jinawi lurnine tedin ağdı gencek lu deriye ya meri min vrabu kubu dibe çakina bu dibe notani tabu dibe azim dibe azim bale خدي تعالى اوي ورا اكرام دك اويك يك قناعه ما خدي هبه قناعه ما خدي هبه امي نوتاني مرفا جيان بكن چیز هات سرمه امی بزنبن خودی دایز سرمه هجه من تباسكريا يعني او دايكا من رحيمه يعني تدي قوتنا كا د تركي ده شهد بجن هر انسان هر ميركي كو سركفتي به باشارلي به بپیش كتبه جنكا كو بقدر وقيمت جنكا كو لبروي بالصبر لبشوي سكناني هي افجي حياتها بچما باسا جناوي كر ب تاوي ماموستيتي بچما باسا كر زارو كي جن خايدكه بله زارو كي جن تربيه دكه بله مالا مری جن avadke جن toplumu da nava merifada tişteki zahmezine جبوي ام دايكا مزن بكن دايكا خواي بكن قيزي خو 10 سال 15 سال شوندا وي ور بر مالكي ماله ام بوي وانا بنا خواي كرني هجم في قوتنا كومغوجا قوتنا كدجي هي في قوتنا زفراندنا قوتنا حيرا بيوان جنابه بوان جنابه يعني امنكارم بوان جي بكن جبركو دمالي دا بري وقت بيجن ميرجوان نرازينه هناك جاد رخي دندشي كود بيجن بيوان جنابه يعني افي قوتنا يا راس قوتنا كو راس بيوان نابه كو پرورده از زاروک ما نفشا ما گلجکا ما همی لسر پشتوانه میر نکاره زاروک پرورده که از نوا tabi terbiye insan adamı eğitim edamı ve bari gran ve demi ser pişta jinaya بله برجی بسابوس خودی کو حزب که ve seçeme hani roja salı günü belediye Küçükçekmece me gazi medike emi millet ara inşallah haberdin lura Fetha İstanbul'e emi haberdin lura da diya Fatih Sultan Mehmet bale çiddeyik bu Korevi Rabu bu Fatih dünyayı çiddeyik bu اوی زاروک خو چا گوت نته گوت اف زاروک چاکینا خایکر گو من اعطى حتاني زاروک خو کری خو دمیجاند حتی اوی خلاص ذکر من یاسین خلاص ذکر hem yani sesli bir şekilde çıt bejin بدوی خو yani بگوتنه خو مگو خبردانا من کرمجی سحکر بله تجارdan به دزمج مزاروک خو حمیز نکر نمیجاند بله yani evde mera lazıme به داین به داین نکرینه ما مسلم مالته آوا به مالته پیغمبر راضی به
خدای جوار راضی بجی انشالله. لقمان یلدز ایرو منشکان جی استانبول هات پروردگار دیلوکناس هروان نویسکار. استغفرالله. معلم و مستعج گله که خوش و مستعجل به. اوی سر اکران کردی و قاصل ما تماشا دکن. حموك رئيس السلام خود بيجين فتار آوان خودی قبول بکنه انشالله زعف جلس پاست کن خودش ترازی بس پاس خوش هجای من اصلا نزدیک دقیقه دقیقه معايا اما بدعا که هر وقت خلاص کن وقت هر ام برنامه خلاص کن تماشاوان هجا ایروجی خلاص ایروجی مهاتن داویه كربي علامه سبب كان سبب ما نكن سبب ما دوان دمن كو برفتاره دبيجن كو دعا پیغمبر مجهر واوی اشارت کړي دعا قبول دبن ام دستی خو وکن و مزار زار بکن هجایم ام بجن آمین بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب عالمي تبدي خاطر ناوي خو تبدي خاطر حمو رسول خو تبدي خاطر رسول أكرم تبدي خاطر قرآن عظيم شان تدعاء ما قبول بكي لما ديامة باوي ما جن زاروكي ما براي ما حمو مسلمانا تعفو مغفورت بكي يا ربي تشتي مي نخواش هبا تبيني سرخاشية ولا تمدا تبرات يا ما بدي زذكرني يا ربي بخاطري بأذانا الشريف تبرات يا ما بدي زذكرني عملي ما مقبول بكي نخواشي ما سرخاشي جيانوان بردوام بكي يا ربي زاروك ما صالح بكي يا ربي خير ما حسنات ما روجي ما قبول بكي آمين بحرمة السيد المرسلين والحمد لله رب العالمين